Arning samai birta kalang rapet do anarar kansmi aprang sinil hin bent kardom lang pazriglo kardom non arning samai birta ke than pon jibang nili jidkramsa lasi non birta thepi lang panisina Utor Broadview Outpost ke Polopon Kamar Tusu NH29 Tuwar Along ihum abait lapan isuti ehing tangrak pen ketitong ajok adim along mat inudu pran kedam lapan bangat hom tum ehing tangrak pen aring kisu ang tong tiga thar ke AP the sia tum upon election hu pa rember ang kidu non labang su ang kikihek ponjok ke mesen lu pisi AP the si dhonsri CCMI pum hon sing tok bi pen ning jepon Siloniza North Eastern Range ke Polopon Mudram terang arong rat numpan Forest Act 2026 arona teng kan longli patak iron pon ASDC Youth Front atum hemprek a formal akeng pendam hasi kati songmak i mission lo bonda hi pa juru hut mati kilik hut bangki BJP fan chu Jordan dereti baki chok chi pusi APLC lumba chong maipu divit ka tharpen akoi pipon Karbi Rong Sarmai Harohan Regional Committee at Umpen, Rini Harmon Club along, Rinkia Mai Kang Nipon. AD Minister Init Keti Supan Kipi Deda Butak, Radasai Klambak, Rubin Rorong Pipens, Ningang Samsis Paklang Pon. Dokmoka Havar along non malom Chainong Bikang Hupijum Pura Jopansi, Lapang So Havrat Umpen, Kisumit Tong Penang. Non Birda Putot Angton Pen, Lang Panisinan. Wo signify serkep ani analo por phai siram ni thongke ba por malom utor borbu outpost ke Polopon Pholini Kamar Tisu NH29 atwar along ihum abait AS09 82676 lapanagi iskuti AS02A 2768 ahing tangra pan ket tonga jok adim along mat inuda pran kedam lapan bangat hom tum ahing tangra pan areng hukisu sarlongki rongpi lapanki sambal terang Pholini LP School long headmaster Lut Hanbang lapanki Sarlongki rongpi dipu pimplam lang su osor kupai kelang no jokpan si adim long mat si aprandam juide otor borbu outpost long kedu rekomsa ki etumpen labang so birta long si tong sekot pen adim klong an palai dun pesi parideng hondo lapan ki tang arbang apu fansmi DMC salong an pon si postmortem na fansai tempondo kuluni pen sarhoning ki Karbi Longri Abirta non malom APHC lapan kang tong tiga thar tum angbong pineng an lam spangjar do tanglo lason si ang tong tiga thar APHC long ke do boma hut pen semi APHC TDP amai pu retired IC jaga thar phan lam RJ pinsi aning hang lingsi size temi ke claim APHC TDP amai pu retired IC jaga thar phan semi manpeng PPC ane wang semi ke so sarlok kedam tanga por hut election apong tin hut pen semi ang tong tiga thar bang ki ason lam baklang gun pensi election a hut pen semi ke sparem dun ji phan bidikang lim si ke claim rong lasi ang tong tiga thar bang ki APHC upon election ke parem dunji pu abang pu engkilo labang so engki ke do bom ajok pansi grab intha grab jolo bonta non bangki ang tong tiga thar phan APLC pen ke sor pora jok pansi non bang su angki ka beder pen na pen non bangki kang thak so semi update po lasi APLC tum semi non bangki ke claim dam semi ing samjin pen claim dam pon long po lapan ki ra tum semi manghudu nang ni athi ang tong tiga thar akimi political party ke sengji pulong bangke rat ta manghudu nang ni moan bangke ang tong ti thar university las baksu rat charilong ki arjab ling choji busi APHC dhonsri CCMI pum hon singtok bi pen prenge thinu ning jepon ekle mapran central pen permission direk nang longwak kuno akapre party long idun thabaret lahai ka mkleng aprang kulo terang di Central Committee sar jai kathar Central pen arang permission direk nang chalang li ipor ni permission ta alang li endor de lang plot ko Central Committee fan kai matla son claim ber alang amasila persi long do wom apit ahuta intak tu ko persi peaceful aweder kon do alang di aron repe na iklan 6 schedule aron ang patu 6 schedule aron ang karkan lahay bang kay angtong tiba kubor dili kai tala kathar sar phanti ke sorsa alang tungke hemsi langwet kuta inti lu tergo pi por malang
kumba alam fi Karbi na doji mane alam Karbi doji kitini makada kumane tangkring na so api karja bumang do taha nang Karbi laki nisen lo angtong ti EPSLC pendam jui laki mipig lo alang li doko ka jani si itu abot ni tum botai ta election rember lesi isi ang ki hek jok lo tuti ni tum kudan athe alang li election aprang ti isi mai si akichok ke paklang ver lamasi election nangge hai hedet ti la tong jani ten asi rat phanta pachini lo la angtong ti dam jui ten ma itu episode ke ingtang tik ko aru se strong ko rat tunda chini lo la fa moni da joini ten si election hai hedet ko bangke rat tunda chini pa melo ani matha lam chot alang li non alang long inut bahani don prong tunda la bangke tio labi dia de pinten suppose hara rajentimung da son thalo aprange rajentimung long da dun pik munit ongso gali inuta tangka ding let podunji inuta tangka ding let podunji nungke rajentimung inuet patot long jinso ini pano rajentimung banta itu nge hemi sile he rajentimung de sita alang li phanta isi jinso ini so inuet tot long no ni tum party pen ke chini do aprang menta so alang li itu party ke kapre ke sengi pubangke dan tum ke tisik ayi dingulu kita alang li tum ke seng kita lake thang nat ale abi lake alang li political career bang jupok ko itu tum Vu signify sirkep ani ada profile Chris ya por malom Karbi Longri Thomas Council lapan ke District Administration na tumpen spatir piponsi Forest Act 2026 arona teng pen ake joy pen rat longli pata kron pon bangso longli pata kron pon long pen smi monap terang basi chari pon lo aluhi man pen MLA sul jorong phar man peng aluhi bokojen SDU takumni soikia MEC Sarbon Kumar Telenga ARO angtong terang Ranger penap terang lapen kaprek prek man peng giduk thiding ta chitong dun ADC ka kumuni soikia hin pen lam thike jai pon tengki labang solong li pata labang ki kapre ka phan jorong li jong si ki jorlu putang ti labang solong li pata labang ki golfen amal si ing than pet bon samel bang solong li pata bang ki hemi si ang bong bang ki chibachon umta pa chini pon MLA suljorong phar ahin pen smela bang su mudram terang arong a phan thge MEC ki khibom hol pencil bang su long li pata kron pon chi phan ki body pon si size te klem pon lo bons bek yun edera jok pon si non MLA ki khibom hol pencil asu long li pata smi ron chulu bu si pa chini pon lo Mudram terang arong arat tumpens mi MLA Made Karbi Longri Thomas Council CM Dr. Cham Nohang MLA Sul Jorong Phar MEC SDU Civil Atma Phan Lapenki Manap terang atum phan Churupa Jirpon Athi Mudram terang arong arat tumpen bang sulong li pata kenang jipu panening kan penani alang li tumpen nang kari bon semi pinyeke alang li tum ke klem kenam paduk pen ajok pen sila bang sulong li pata ke orlong apot alang li tumpen ke Churupa Jirpon Pini Mudram terang arong arat tumphan long li pata keron pon pangrum pet pen Bang trok sirkep atuma phansi ake joy pen longli pataron pulu busi pachini pon bogosen pen Gypsum rongpi Karbi Longri Abirta Mangke forest right poteng besi forest kedu schedule tribe la pen others mane tribe tum jutu niki habit inam pen sirap loka tum kering mar cycle long atuma phan sira bang sora ke picho no so every 2006 kan pen so alu arona teng pen lalo pini dak si kadui total kona 85 household atom hunting dak putaron tibajir ponpo sila soa pota ke lake pining peningkan trokep api susi api sila bang soa pota ke gon gote dak anani dame pota ve forest so kake ma pinima penap ma election ji hem ke thare ji pulason lok si kapri kake ta rong sar tum kapri dulo wa pisame pini la bang so pota ke ron bana pilol pota ram dum tame nun kidot bom adim ana bangke alang tum thang along le lo mithanga thir thip la bang so
kosono ha approve lo so puta mang pinira kon pon masih churu lo itu masih em doktor tu ramo hang pen chief minister pan abang soaron FRI ero nating pen foresa jo kidu nama jo kidu man tame puta kiti pajil kon pen ko sidan so se development akam tame nong ke nang libom po ke nong ke dakang ta recognize si revenue village so se mandela ne revenue village le forest village lo his tame kidu una ya kong aron alu buat subang longlok lo pasti tadi itu ningarong paro takkan pendak kita kecil dengan tunta ningarong pik kalau mikri jangan ringan langsung sih dulu si mohet pu itu edisi pengenikang lo dia lah maksud kota panggil verifikasi bang bangi ko ni kan si ben petai sige dia lah sopota longlok pe lah tundak amsang cidu macidu dema ba kini mana patong yor dia mah para verifikasi di pulau lah si jong si nona men di bang yong si dak cidu dia mah kapre kan pidet putih harus sopota ke cancel di pulau suarun dadu posi cuniri kan tu tak rom rata kan tapi uta kilom ke mitang piro mana pan ke jor ke lang ko ba klen kulit ini si lanjut lo kini kan baki ke pula rong sarlo dak ke jam foto lang li tung ke klaim kita mesti lo si antu si klaim bu signify sirkep ani APRC lumbajong atumpen phenke mai kanipon labangso phenke mai long APRC CCM pu divid ka tharpen kaning jepona tenki non malom ASDC yurfon atumpen hemprek a farman akeng pendam si song siding ponlo alang litum labangso saigering pon bangki mipik anlo bonda ki jud hul bangki alang litum bangki ci jordam deriti lapuson ta taxi kedam tang MLA ki leg hutpan sbi ASDC atumki BJP aphan jordam der pusi APRC lumbajong CCM pu divid ka tharpen akoi pipon non alom ASDC youth front atum pen ASDC youth front atum non alom flag otpon tangsi arong kedam to war sudin kedam pen no tonomaste no respu ada ASDC KSA long li pugeto lahai bang mesen lo sita nangtum si jura por ke nangtum ka si jode titi kedam tang non MLA election huta nangtum BJP fan si vote pinangji punang litum press meet ke hang si rada fan BJP fan vote ke papilo nangtum la ASDC tunta heragre ma nangtum ka si jor ani adhu wang nangtum ka si jor heragre ma raposi nangtum hai karbia fan dason akehenu ake japon along bangke nitum nang khoi dunde la sinangtum la hanbak bibi rara fan kace paklang taba bangke nang tuling tonang po ya jisi tunta lapen BJP ka chari ke chok che puchini lords tabi non obiki mitum laichen eleng thomson rong pi atum ke chi chongkon hedad labangki BJP atum phan ka phria joglo pusi APRC lumbajong CCM hai phu pen divid ka tharben pu thot akoi pi pon thu kopi posi uwe kimiatum non kace songa along klamalong nangge bar pen asi ci bihai hedal liputang te la sitame nili asa ko thampon jompo mili hinia por ke phani ke ding pik la so bangge sitame nili non thampon somige lalo uwe kimiatum non nanga che song ke cheng ke wang pen non nili ladak al men pinpul pon me adak ake la pen la son harasi ake hai hala simion rong phar la pen ake hai thomson rong pi la pen ake hai george timu matum la pen ake hai hala mirjeng krotum alang litum piniani ko pia posi alang litum asi cibia hedalo karbiang long ara lapuar kisung tapi posi cibia hedalo liputang te alang litum asi ka cibi pen BJP asorkaratum alang li hem alang litum aphan kopine ake pasik sakja phala tumhan ke ther ke habdo kutinili tuji alang litum han ke ther ke habe do joine si alang litum kache songnya phan karbia kher phan alang litum ahuri si ke ther ke haba bang abia koke alang litum ta ke claim se paduk pi ya tumlo sitame piniani la tum ang sitame asi se padu ha hedalo kopia polo lake BJP asorkar atun alang litum ke claim ke down emisen karbiang long autonomous state long na puka phere pe na masi alang litum phanta tangka pe na joine alang litum tang ho bang lablo laso pe na jok piniani alang litum ta kache song ang deng long ke bang ha hedalo alang litum ka chini ne gali alang litum da karbia khai sung piglo puchini alang litum da sitame piniani alang litum ase cepadul edelo kopia poma pute alang litum ase cepadolo pute BJP arat cari to bangke loge si alang litum hamke therke hapel si alang litum hanta la sonsia avoid sa bangke papa bekerlo lasi la bangso ke claim kita ma bangke chokche lasi ini tum ube kimia tum an ke nang tum handa ni tulingi lo ini tum bang kache song ang denga bangke ini tum kengkam se jonanji BJP asarkar along ki durpen kache song ke ini tum tulun lasi hala dakche usi ini tum DPHLC long ke song rap si ini tum hempekan tum kalungi lasi
la pen aku do thulang Wu signify sirkep ani Karbi rong sarmai Harvard Result Committee atumpen phulni Harmon Club long pherengki amai kani pon labangso pherengki amalong alang li tumpen kani je pon atengki non malom ka hurisai servan kep abuthak Traditional Village Development Council ke sengji pu abuthak bangki Karbi rong sarmai asong atumpen ki panchet aron ke selamji polong bangki maintenance mi tidon do dekhi labangso pherengki amalong alang li tumpen MLA Madi Carmelo Thomas Council CM Dr. Tom rong hapan ke japon atim atuma phansemi ke chuni pon thua bangki kedam tanga por hut CM pen ke cicak pon ateng pen si pachun bek nang si alang li tumpen chuni ri pon thu labangso pherengki amai along sami Harvard Regional Committee kon chunbang Deboram Killing Maipur Bel Sondrong Phar lapan ki Harvard LA Committee Longri Amai tum dat tong dun holuni ben sar honing ti Karbi Longri Abirta Hello, lasi ladak ad hoc committee ke la Karbi Anglong Autonomous Council pen ke sengpo lasi hala dak ni tu mabang ke paklang dun mate ke jong dun bang ke la pulo hala dak ni tu mapang la so committee long la so a member of mokha la sila a member bang ke ni tu mining hang ateng ke bang thok dunangji bang thok a member si ni tu bang ke akenang chok la lo putang te ni tu la traditional Karbi Village Development Council la ke carita ngadap jong pen kali hako la rokasen adin pen ini kita laso ang tunpat tuje pin pensi laso Karbi arong abangke la development ason ang asai siam ne klempo mangkong si wang la pen non le thok pusita me nang pangul kung abangke la nilitum cedong de la lo butang te la bangke ala so panchayati ras system pusi pudet bom la si la panchayati ras system bangke nilitum bang mantune anita cedong dun cedong dun dikte lalo la sila nilitum la so ake claim kita malong bangke la konsil pen bang nilitum bang la so nilitum la bang thok aklem bang pu ake nangi tolong si konsil tu kita me ardinang pinangji lalo la pen la nilitum akacesong la so bang bangke nilitum la ke Karbi arong east west la so Karbi arong lu kecepak lardi la so aparma la silada doang la nilitum da khampang ke claim ke dam la so Karbi organization la tum si tamne la da ba ke nilitum phan apolo benda te biji sore nilitum phan nang rabun bom nangji la pen la nilitum la so activity si akemang ngong bangke direct abangke nilitum phan non la so ad hoc committee long pen pusiga me la somsi nilitum phan abangke bang trok a member si nang thut pon nang ji pusi nilitum la pili press ahim pen si kame ke pacetak po la pen do thulang la nilitum la so Karbi a development along bangke ala kici tumpen nang pangui rap le dan nangji la pen ala dak chairman ko bangta nang iri dan ni nilitum la so committee long bangke akong aphan bangke nang iri nang bangela no Karbi asar the mate Karbi long asar uci nang iri nangji ala chairman ko bangke la ke nilitum Karbi traditional la so aron pen ke tenglim le jadi la sila traditional aron ke tenglim ni kurang ke amian nang irta Karbi asar the mate Karbi long asar bu signify sirkep ani radasai klembang pu Robindro rong pipen pherengki amai kani pon labangso pherengki amalong alang lipen kaning jepon atengki Karbi Anglong pen nimha sora tumphan ke pandong pipon Assam cabinet minister along HAT minister anghoi Karbi Anglong pen nimha so MLA tumphan ki pipon ji kalisi inglong so kalidet inut ke bike tiesu Tisna nindu aphan sila bangso HAT minister anghoi ki pidera puthak bangki ning duglu pusi labangso pherengki amalong pen lapan ki minister Krishna nindu pol bangki Karbi Anglong pen nimha sora tum kisung ki boilong bagi thangnata chini dunde lapan ki jongsi dimha so lapen Karbi Anglong ratum kisung ki boilong thanna chini dunde luputangti bangso hawra ratum kisung ki boilong ko sonmen si alang liki nang chiram studun po lapan chot kalilang si
Karbi Longri tum arji ding klui pen pijer vijer aputhak except pung set pen songlong sami labang su na ke songlong na patikub dun chia phansi inut ke chia so phansi minister ang hoi ke pek lupusi alang li hiben pu thot jong pon thu le chidi bangke dak indigenous tung talong le apen tribal tung talong le lasi non indigenous amane non tribal non indigenous holua tum kala amne le long kali hilonji amne tum le long kali inut mane doubtful dakamani kone kalang nane Krisnendu palpo borak bili pensila tum Krisnendu palpo minister pansi HT arpuke pipon dadla namane pampede non indigenous pampede bangke tum ka benglong rat tum bangke ningoilo la ko pai lang nulo la ka unfortunate po situm adoida punang ko atela somunit inu non tribal amani inu non kilonji amani alang dak tribal atu jasamet hill area lo ladaka politics ko sonma dak social system ko sonma dak culture ko sonma daka geographical location ko sonma everything alang ke dak klaso putak knowledge abo lasi ko son se nu dak non tribal amani le dak alang HD dak ko son anang rule po te dak alam chini ne ping alang ni bangke Krisnendu palaban HT pilong ni po bangke adu et hurpak ni na pini choneng ni pade krim lo MLA Wantrop Karmen Autonomous Council Autonomous Council la representative atum enna mama dispolong cedamsi cimenasong cedamsi lasu cepat withdraw pan tum na wek ni non laso PGR laso election ni dia long bangke alangi panson pider bangke jampar po alang ni tum bangke laso community so khai tum bangke punang ko pa alang tu nang cedon nonde la bang theklo so government tum kopene arlo polisi doma ko sanje PGR ka chop ke dagima paklen ne dagima laso bang arlo tum polisi doma sa orlo la bangke naturally la bang hampar wet po noni tum siksa agra po laso pen asona bang kuban pider bangke Kidugdet arara tumbangki hemalong semi beach enong chupang reng ponsi kisung ahut mate usomaratum admission ahut bangki la bangsu chupang reng beach enong chu jor pensi masap su kirap semi long pon lo bonta non malom dogmoka ke parupon ahawar bihim teron arong tili basti phong birik bichu bosti sem taro sokrograt lahai arong mangkin non malom tanghu kijum pura jok pensi la bangsu hawra arong ratum penki beach enong chupang reng tumata kimasa sung dukok lo beach enong chupang reng ahem ke kok along mama si avdari tilu lapin ke chupana dimlong mata avdari tilu lahai bi chenong ke chong hubera tum bhan ki kene pangdang pon long rat tum pen ke chirap che tudun per je phansi lebang so hawra rat tum pen chuni ripon kang bolo lasi ko ana hok ne hok ni hedi ko natsi laso ke ne ver ke do ver amuni da bang phi phanang ne pison the mane laso kang hu ke hedi chini pa phri pa phra son ta nang nak nang nu pas gari pen bike pen ta me scooty pen lang po he angka phi car pen nang dun po yola son mane jerlo ke angke inve thek dunong lok son chang hai himati ha lapong ke so angke alang tung ke so ke chang phi phang ke muni chang putang ke phona ve son ke chang thek the lapong ke thek dunong lok tang ke he do dun joy pu inve son e pheri duk mati muni ke pran tha che bo sai nang ko ama se dinon ke ing bulong re lo ladak lum tong nang bang thek ini pini mate amuni tong dak lum tong du kok ni pini te bok te rai tong ha Karbi ne ahom ne stami dak lom lam aling do ta hai ini ke sulom sing bore la kini bhinteron nili tum ke bhinteron rong lo bhinteron rong la pen la lun sirong pirong tili busti la sulom lam sing bore chondro sing rong phar ko songsoni la phong brik lom he la sulom sing bore jati ke di mo adap che than ko ti aprang gari pen wang lang bai pen ansa fikar ke bang bu la son si che than jo asiko ana hok ne hok ni chini pa pri pa phra tu nang lang don pik tha pu Abirta ki lan sikang ton poniglo las domi thakme kardong